Ibizo lami Blessing Mpande, ngisebenza ku-health sector, ngihlala khona lapha koBulawayo. Esesikubonile so far ngomkhuhlane we-corona is umkhuhlane we-COVID-19 ukhona. Awusimanga ukuthi ngumkhuhlane ocatshangelwayo kumbe umkhuhlane osebenza ukwethuselwa abantu. Abantu bayabuya esibhedlela bathestwe kumbe behambe ema-labs bathestwe babanjwe. Abanye bengabanjwa ukuthi balawo umkhuhlane wona lowo bayabaleka ukuthi bangakwarantine. Behle bebaleke koBulawayo begade abanye ngabagade umalayitsha bephume beye kwamanye amazwe because bayabesala ukungena ku-isolation or ku-quarantine. Abantu bayafa, yiliqiniso likhona umkhuhlane we-corona bayafa abantu ngawo. Bakhona abanye njalo abawusilayo kiwo, kodwa iningi labo liyafa and abanye bafa belokhe bekudenial ukuthi balomkhuhlane we-corona. Abanye benza kuze kube ngathi benza ngabomo ngoba bafuna ukugqoka ama-mask, abafuna uku-social distance, abanye abafuna uku-physical distance. Vele ngoba bafuna ukuhlala endaweni eziminyeneyo, bekhipha ama-mask, besondelelane, bekhulume bekhafulelana amathe, bengelandaba calaceleni nje ukuthi umkhuhlane lo ngumkhuhlane obulalayo ongatshiya isizwe singelabantu sebefile. Abantu basayenza imicimbi, kuhanjwe nje emcimbini sigide kube mnandi kungabi indaba zalutho. Abanye abanathayo bayahamba emabhawa betshintshanisane ngezikali zotshwala, kungabi indaba zalutho nje, vele kube ngani ngumkhuhlane ongekhoyo kodwa umkhuhlane ukhona. Siyananzelela even ezimfeni abantu bayahlala ezimfeni lanxa becetshisa ukuba bangabuthani endaweni eyodwa, kodwa abantu bayabuthana bengavele befike endaweni eyodwa sebekhohlwa ngama-mask ngoba sebefike emfeni bayakhipha bejikelele baqalise kwama-mask nxa sebefike emangcwabeni sokuthi gqokanini ama-mask, but abantu bayafa sibili ngomkhuhlane we-COVID-19.